namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel namuntlha of course ta hi khiyela la hi Mthimbane loyi nga ta hi khe linka vele na Kenice then amakumu of course hi ta khiyela Dr. Sithole leyi nga ta hi khe linka vele na murangaphandla na tetela ta hi khe ti cover kalowa and stuff like that. Yeah, so hi ti 20 ta March Mthimbane vele eka Munghana FM. Yeah, you are invited. So na mina ufika hlamala in this section. So loko a ha ri live kwala i fika vutisa this question tela the interesting parts ntsena le ka Master Tila. Sure. Imalungu ungavula kako anirute undefeated and number 1 ulwanga tatula wanga angasebelekiwe loko usesinyana wo mese ndabona swa Xikwembu imani mrepo ungavula kako loyi hi yena ningibona ko ina vuswikoti ku angayisa mahlweni. Crazy Boy Magaraba. Yeah. Nigayang Monukuna Flash Cortez. Okay. Nebo 64. Batele I hope la bangwana banga feel offended na batele bomboko bomrepa ba go ba yeah batele ngofa ku can I sanga weli kon imaya lo aye no war kwalani me anda ku twisisa ku open verse isha injani eholia ya okay manje ubuzisa ku sikhenese imani Kenise inkambi liya ingayindla challenge ka Amos ibi ekaba laba indle inkwabo akuri wena na yena America ka Paul ya Amos mara abantu bavotela wena ngofu luya number 2 ba teka yena ba Amos yena Kenise awungivi na sweswo anangitsundzuku mara yinga anisitipundleke yini kwala dili leyi va tirhako ni kickiwa out ku hetelela ku tekiwe vodho hi mene nga wini. If I remember I think I know by 9,000 at the vote. Yeah. I'm still a winner. Okay. So yeah, I don't think. Malo na Kenise. Ngene ni mulunga ngotiwe kile. I know but I Aw ende beef. Aw ende sim. Aw bla bla man la. No, that's just a battle song and blah blah blah. If shoe fits, wear it. That's how the culture of hip hop is. Say man nga pot. Ase umfana mthimba. Okay. Kube na nsati wa mrepa loyi anga ayan po. Imani mrepa loyi. Bani survive maphephe ya. Yara. You must take that song down or else with a vibe line. Imani mrepa loyi anga. I think ilwani ngangtiveki. No. Ubulebule imrepa ngoko awungtivi. Imrepo loyi ngangtiveki. Yes, atwa yanga yan pot. Okay. And once I take decision, one nga swi tivi obviously what something else discuss. Me inga. Student Mthimbane and the magana ti hlata donke mara a mi landzelisa kahle beef leya mara a ni ze ni ya langutisa donke yin'wana ivi swi vona ku ri mara ti hlata donke even fika ni vekela Kenise tlhelo a ni swona ka Mthimbane xa penga just look at it na ndzi na ku vula to tala but I'm just saying ku ya hi swi swa ku vuliwa swoho kwala loko ku na tihlaya ta donke na i Kenise ku vuliwa swilo sweswi mi swi vonaka kwalaha leswi of course in overall Mthimbane a va kha a vula swona kwalani so haya i swivikini ni nga n'wi tivi swi ni tsundzuka interview leyi nga tshama yi va kona man a ku ri mani Mr Post na Ben Mayengani ti kha ti nga tivani laha a ni ti ku ni nga yi kuma na ni kha ti nga tivani ti ku i mani kambe i mani Mr Post and stuff like that. Oh, hi le interview ya kona. Okay. Ni kombela xikombelo laniwani ebeni ni kombela u xeweta Mr Post. Mr Post. Post kunjani? Hayi mfokena. Hayi tibanoyi mfo. Tibanoyi. Yalo vulavulaka inoyi. Tibanoyi mpela. Post ni kombela u xeweta Ben Mayengani.
Ni kombela u xeweta Benny Mayengani. Emadeni Mayengani. Yeah, so this interview I'm going to come on the channel for the Xitsonga hi le kaya and stuff like that. Yi kona kwala ka YouTube. I believe even lenga so nga ku ri yona ne le ya Gyan Mabasa. I think it's the same thing. Nto go store from home. Maybe all right, it's fine. Yeah. So hakona hayi Thembani was done dirty. Kuna posting nga tsariwa hi Manzali lana. A kotini ku va a bana screenshots na yena before. Swi deletiwa as you can see the votes kwala hi xona kwala ku khenesa na 43,000 ku be Manzala I mean mani nga votanga mani nga ta vota ni mosho ku mina ni master T I can't vote mona mhaka lewa mina ni nga ta vota and then Thembani of course a ri ka 51,000 so ana 54% khenesa a ri ka 45 which is a huge gap gap yi kulukumba ngopfu yaleyo mona mhaka lewa so swo swi nga basanga and yi nge swi approve leswi yina ni hleketa marito ya beef ya Mthembani manjeni ayi apologies on the clean no leswi Amos a nga swi endla swi ve wrong swinene ivi biased xiyimo xin'wana xa le henhla swinene and stuff like that. And very khita eka section ya Dr Story of course na yona hayi ta hi side ra interview laha a yi ri ka Giyani Youth Radio vo tala mi nga yi tivi but yi located ekusuhani na le a community hall again loko ri community hall le Giyani ma yi tiva it's close by hi kula ni kona la loko mi ri la community hall ngozuma yana community hall la mi kota ku yi vona la that area ayo bayisa ngopfu koku it's a new area vele so yi la mi ri la community hall loko se mi ri la community hall laha ma kota ku yi vona yi opposite community hall ndhawu leyi ta ka yo xikoka a xi ngheni straight la but yeah community hall leyi la as you can see community hall leyi then ndhawu ya kona la radio ku yi nga kona hi la ka line leya Makula leyi ka block leyi ya Makula leyi yi la and stuff like that. Sure. Events. How were you involved in Philip Giyani Stadium? Involvement ya mina ka Philip Giyani Stadium ya masebe wa mina Benny Mayengani. Mina ni nga endla ti activations. The marketing events like the activations hinkwato ta ti endliwa in partnership na Munghana Lonene. Hi me a ni ri service provider a ku na activation ya Philip Giyani Stadium leyi a ku nga ri mina service provider. So I was part of that event from aka marketing side from day one. Loko se yi kundiwa activations events leta famba kha perform wa tindhawini to hambanana. Chongola Promotions was a service provider. Okay. Question yo hetelela. Ukuri masiku lama hi vona ti-artists to tala ta khale. Hambi okay hi pfulele this section before hi vona show. Ta van'wana va endla music mi kuma ku ri after career ya vona yi hela a va ha koti ku hanya kahle a va ha ri na mali. Mara ka Xitsonga ka Xigaza a swi humeleli sweswo. La ku kota ku ta ku i yini xi endlaku ku ri mi kota ku sustaina lifestyle ya n'wina or mi kota ku hanya kahle even after career ya n'wina yi nga va yi slow it down. I mhaka ku ematshan'wini ya ku ni langutisa ku mani ni n'wi vona kha famba na mani tolo ku humelela yini hi vona. I care much about what do I do to improve my life better than yesterday. Kumani ni n'wi vone a tsale status hamba nga va gega mani. I don't care about that. I don't do research ya ku nga va kula ku vuriwa mani. Ni endla research ya ku ri i yini lexi ni nga xi endla vutomi bya mina byi languteka better than last week this week. So I do a lot of research aka internet. I do a lot of research aka vanhu lava ni twisisaka ku ri va na experience and swi va ku swilo va swi endlaka swa vona swa tikomba ku swi na logic swi na lomu swi nga sungula kona swi kula ni swi vona ku vanhu lava business minded na swi na le kusuhana na vona ku okay loko no va ni ri na idea so mi nga ni pfuna njhani va ni advise. Namuntlha ni suke ni ri na inspiration a ya bya kokwani ku ra ni interview ya Dr Story. Pusha. Yeah no
as mi nga swi twa hayi ku va munhu a va na ti-business hi vona dokodela ka kun'wana ka ti-events yi va yo vulavula ku va ku na ku vulavurisa kwalaho swi clear ku na tidili to karhi loko hi ve hi kha hi vona hi kha hi ri ka ti-business so yi ri ka ti-business vele zi mi swi tiva swa tichongola promotions vele hi leswi ni overall of course ku ri kha hi kombisa swona so aro hi kha hi vona event yaliya maseve mayinga maseve wa Dr Stone yi ve successful Dr Stone a yi ri behind swona swi veta swi meka sase mani swi vona ku ta chavana ka beef leti nga huma hinkwawo ta side ta vona hinkwako a hi swi vona ku no ti-week hinkwako so swi meka sense vanhu lava i khale va na vuxaka guys loko hi lava ku swi langutisa loko ku ri himpela yi ri service provider and yi ve huge part ya marketing phela minkarhi liya swa ti-Facebook na TikTok a swi nga se va na influence amna in overall minkarhi liya loko va menga ni ku ba ti-fill up la kahle munhu a fika famba on the ground minkarhi loko mi kuma ku na ti-activation on the ground ku tala swinene so yi tirheni swinene na dokodela la in terms of va yi maketela against them ku va hi vona yi tele lana yona yi ve part ya marketing liya so it's very important leswi ni i na ku ni vona na post yin'wana ka basket shot la as you can see kwalana a yi tsarini kwalana ku yi famba kahle launch ya Benny Mayengani Fill Up Giyani Stadium Music Festival. We're getting ready for all their road shows till the main event. Thanks Benny and Shloman coaches for giving me this whole package of business. As you can see, so you are busy Shloman show it you are busy swinene until ku ze ku va ku na Fill Up you are busy swinene va kha make sure ku swilo swi famba hi ndlela like and stuff like that so yi tirheni swinene so leswo guys more updates ta khatita and stuff like that. I'm guys subscribe and kombela mi teka subscribe.